znam da on često rabi u sintagmi paneuropski vitalizam, paneuropskog senzibiliteta, ali opet nelogično jer je ranija 2-3 pitanja bio taj odgovor, da bi to moguće opet. Ne znam, moguće, možda temelji svoj opis na toj sintagmi. Pisac nije. To je poznanica japanska adrežacija, sredina paneuropskog. Mislim da će ostati na ovom sredina paneuropskog senzibiliteta, bez obzira što mi je u ovom trenutku to nelogično i što, mislim, isto valjda toliko naivni da mi postavljate takva pitanja. Kojem se nekoliko puta ponavlja taj paneuropski senzibilitet. Dakle, gdje? Moj konačan odgovor. Vidim. Istu ovu silinu paneuropskog senzibiliteta susrećemo i u prozama Skendera Kulenovića, i Alije Nametka, Huseina Muratbegovića i Hamida Dizdara, Ali Imeše Selimovića i Čamila Sijerića, Muhameda Konjića i Derviša Sušća. Tačan odgovor. Pa evo, vidio da ste blizu, ne znam šta misli profesor. Samo na. Ako je profesor, mora znati da je... Idemo na četvrto pitanje. Da, sam jasno. Vrlo ste blizu. Profesor dr. Enes Buraković u tekstu bosansko-hercegovačka poezija 20. vijeka piše da se čistota duhovnog stava, mistične inspiracije u trenu preobražava u senzualnošću natopljenu sliku. Pazite, natopljenu sliku. Mokrog mistika. B. Paneuropske opsesije. C. Čistog duhovnika. D. Paneuropske opresije. Da sam znao da će ima ovaj autor. Mislim, nepredvidljivi smo bili. Moram priznat da ste me iznenadili. Izvukli smo ga tako rekući Sahare. Znači, poezija, bosansko-hercegovačka poezija 20. vijeka, to je onaj tekst koji je okrenuo. Prežava sam znanoš natopljenu sliku. Možda neki džoker. Paneuropski džoker. Ima to si kritičara. Sam prijetarno znao pitanje koje spominje ovaj autor, mislim da ću... Da li imate nekog kritičara da zovem? Ne znam. Ko bi mogu poznavati ovo područje? Ima moj profesor, ali njega ne mogu pitati ovom prilikom ništa, tako da neću nikad... Evo vidimo i profesor je pogriješio odgovor. Paneuropske opresije. Čisto mokrog mistika. Mislim, nemamo vremena. Probajte. Nešto vam zvoni možda. A zvoni ovo paneuropska opsesija, mogu da vjerujem. Mislim, možda je u pitanju takav opis, takav naučnik. Mislim, da je dobar naučnik, to je sumnjivo, ja sam sve to čitao, ali sam nisam toliko primijetio da se ponavlja to. Paneuropske opsesije. Gdje? Šta god je bilo? Pitanje Zilhad Ključan. Možda je to da ja prezivim sebe, možda je to djelo. A u stihom su pitanje. U stihovima Zilhada Ključana, čistota duhovnog stava. Izgleda da je u stihovima čišći. Čistota duhovnog stava, mistične inspiracije. U trenu se preobražava u senzualnošću natopljenu sliku paneuropske opsesije. Tačno. Evo izgleda da smo došli na zadnje pitanje. Vrlo ste blizu. Na korak. Nadam se. Još malo pa ćemo vas promaknuti. Profesor dr. Enes
Durak. Takva vam je sreća. U tekstu govori šutnje tajanstva. Piše da pjesnički doživljaj ljubavi u poemi Plivačica Mehmed Alije Dizdara nosi sve oznake, pod A, vitalističkog paneotizma. Sad su ovo zajebanje pitanje. Imperialističkog panhegemonizma. Pod C, imažinističkog neosentimentalizma. Pod D, orijentalističkog europocentrizma. Dobro razmislite ako nekog džokera imate. Ovako, ja volim Dizdara, imam sve izdanje njegove poezije i primijetio sam da je ovaj tekst govori šutnje tajanstva objavljen kao predgovor ako na svim izdanjima. Sad, na 365 puta. Ne znam da toliko, ali znam da nisam držao u ruci nijednog Dizdara, nisam vidio taj predgovor. Sad, koliko je... Evo, profesor zna, pokazuje, pogodio. Znači, profesor dr. Enes Braković u tekstu govori šutnje tajanstva, znači govori šutnje tajanstva. Piše da pjesnički doživljaj ljubav, poemi Plivačica znanja. Da li je Dizdara? Nosi sve oznake vitalistički paneotizam. Mislim, opet ste ne... Sad je možda zabrali u neugodnu situaciju. Da li je to... Ali mislim, nisi vi toliko redjen to forsirati. Znači, vi znate da... A možda se opet čemeni na ove dvije riječi, čitav opis, ne znam. Na moj nije. Znači, mislim, pokazuje to sigurno. Znači, nije to. Realističko. Ne znam, ja stvarno nisam čitao. Neosentimentalizam, Plivačica ljubav, poema, neosentimentalizam, imažinistički, opet vitalistički paneotizam. Da zovete nekoga. Mislim da